Ya, kajing lang jong ke Indian Ocean Conference ke Bahan Rio and Supply Perda Mentah ke Janmid da ke Menteri Rang Badu ke Bangladesh ke Sheikh Hasina Dhaka. Menteri Ketenat Kikambari jong keri India Dr. S. Jaishankar unsa ajing keren sedang hakas ngiple jong ke ne kajing yalang. Palat kembasis paksan pongut kinong isyam bentah na ki unfortunately kiri kin saya isyam bentah hagan kajing yalang ke belapan long ha ri Bangladesh. Nalor jong Menteri Ketenat Kikambari Dr. S. Jaishankar bo na kinong yalam babat ya kikam kibahe kinong tray bat ki riu pau khmat ki bekentup ya Presiden jong ke Mauritius but Vice President jong ke Maldives kin saya isyam bentah hagan kajing yalang ka ba ars ngi kenti kani kajing yalang ka don jing tmu banwan ra lang ya kiri ki bakongsan bat ki wepat kiri badan bentah ka juk kerensan ban ya keren halor ki mat ki bantai ya ki jing tray lang bat ru na ka bentah ka jing shong shangan bat ki jing kiu ha ka roi ka par ya kiri baro jong ka than ka KHADC kan sepenmi executive order